metro, ekspres, parne lokomotive, brze parne lokomotive, brze električne lokomotive. Uglavnom, narodi širom sveta uglavnom odlučuju da se voze brzim vozovima. Logično, da bi brže stigli na neku destinaciju. Ali ne i građani Srbije. Kod nas metro verovatno nikad neće biti gotov. I eto, ja sam odlučio, ja jedan 14-godišnjak sam odlučio da snimim video o brzim vozovima. Inače sam iz Srbije, tako da nema smisla snimati klip o brzim vozovima, ali ajde. Prehladit ću se posle ovog videa. Parne lokomotive, bilo ih je dosta. To su leteći Beograđanin, naravno, prvo Srbija, leteći Škotlanđanin, Big Boy, Malar, još dosta njih. Imamo parne lokomotive koje idu uz pomoć. Danas imamo električne lokomotive. Daću za primjer metro. Dosta građana Evrope na svoj posao ide uz pomoć metroa, koji je neverovatno brz. Godite, koja država nema metro? Svi priča gluposti za metro, da bi ljudi konačno mogli da se prevoze kao u svim evropskim metropolama. Građanima Srbije, Beograđanima prvenstveno, se obećava metro decenijama unazad. Svako obećanje je prekršeno, kako od komunista, tako od demokrata, tako i od sada naprednjaka. Čekati taj metro ostaje da se vidi. Jednako Srbija ima mnogo većih problema sada. Videli ste to već. Ali dobro. Živela Srbija.